Ia ropit dia isitongan na kafarat patolah. Patolah. Maka dia kafarat patolah. Ia tahu de naul lema puasa ke gayasang. Nomor si di tahu matoa de nanul lema puasa tahu matola da maulu ni kasih. Da kai de nul lema puasa. Ia na tu maka majapit dia. Tapi dia na puasa. Pid dia bamu ni na wajah. Cupa asan na ko bicara gina. Siaga satu mut. Siaga si di mut. Ia kui rupiah kami sekitar 60 nasak buka apa makokoa. Hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari. Sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan. Wadi pasti pulung. 10 sona nape wajah. Atau 20 hari. Wadi to pacapuran napi. Mepi malepat teh ai. Mepi malepat teh. Keluarga wadi le. Wadi tales sila surat tak. Wadi. Maka doain ka kasih sila surat ko desi sagaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih rajing wadi tale ia nariasa keluarga dekat ia sange keluarga dekat pak sila surang tiga cau cawe ia tuh napa maka ada tetangga dekat itu balik bola macam angkat toga perlu sampaikan yang paling pokok ya setamana aja nana ya ria pangewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan Ramalan. Nah sebangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran. Jadi nigi tau mario marennu rigau angkana tama ulan Ramalan. Betuanganna iya ulan Ramalan mario marennu iko natamaiwi. Karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan Ramalan sitonganna tamu kita. Ya kung katamu melo pole boleh. Agay pigaw. Nomor si di pacingi boleh. Nomor 2 ya rosapreye ito laiwi. Ipaci-pacingi ito lay rosapreye ito lipakebe ito laiwi. Ya rogordenge isasay. Laipel i boleh. Itu kung katamu melo pole. Jadi termasuk sitongan na memuliakan Ramadan itu. Ya komelo itama ramalang ipaci-pacingi bolata. Apel ki. Ya ro pojo-pojo ilagalagama nangi. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat. Termasuk lo boleh. Tambah itu malaikat ko ramalan nih. Jadi aja na jolo nanya ro makana ribu kamati ingon di biaro. Itu bolata jolo ta paci-pacingi. Seri-seringi ya ro sade bolata ta paci-pacingi ropona. Seri-seri ko sade boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada mujie tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapendre umbul-umbul to menyambut pada mujie roh. Menyambut. Jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe. Matu pinalo ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala tak? Dia nama digaga sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi. Itu? Jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wandingi mali sali sapak baru aga. Aliliki sali sapak baru. Maka dewe ka mali sali sapak baru. Ya mone masuli aja mone nya ta terpai juta. Ya moro sali sapak sempo usahakan iko maliki sali sapa. Aja na ya mak balo-baloy man aja. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kacarepana. Maka do macarepe may sesay jadi pakai kakama gak tahu kasih malah salah saulu lo masih gini ita si warna nanu temadu padupa tambah lah sauluna itu jadi tapi itu kagak aturangannya roh cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian istilahnya jangan terlalu mencolok ya kok kui agama ya wita na dimakruhkan pakai celak merah yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulara celak mak baju celak de sisa gaga warna lian nasi garu celak mamasam merah membara itu dimakruhkan. Iya. Kemudian nak boleh to paci-pacingi. Yang kedua alewe tama nih yana pokok kamu nak boleh. Yang kedua alewe nasabak ya sangeje Mario alewe tu Mario tanya ya roba boleh yon ya jadi kamu nak sapre makanya aku ganti wi kamu tu sapre tame garupana laga yolo nito lai gordenge sesak gi atau yaga gi alewe
asam pajas sunat toba ki jolo. Sampai jas sunat toba ki. Makan jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh. Otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi agak mandi sunnah taubat. Iya kapak jarang na bahas tahu. Dio sunnah toba ki. Tatik siaga bangsa na tatik dua, tatik telu. Iya, dek to nanu tatik telu makan jak subuh. Setengah na telu, setengah na pak tatik apa mau liwa subuh. Memo tatik lima na pertama subuh. Jadi otoki makan jak tu kotok dia tengah benih. Saya tapi ini anu ya, ini di tarekat, kota tarekat. Maka daya komelo ko magampang iterima pak dongemu mudah tembus otok kita ngebeni dio pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala. Apalagi nareko dio sunnah taubat ki mandi sunnah taubat purai matu iro alaki jenne ki suku napa malaki korang nibaca deto na mega namo bangsa silampami dua lampa napa ki masem pajang masem pajas sunnah toba napa masem pajas sunnah haja napa milaudong itu mudah diijabah. Yan ang kataw maraji-raji ngitarima pak dongan nata suruh lakukan itu. Jadi motok tengah beni tate talura tate talu tate apa palilamba jam 4 dio sunat toba ki maka dapat ko carana dio sunat toba maku ye ajenne ki jolo pada ko tomelo mas sempajang jenne ki suku jenne jadi aja na cica misiku cica majlu mata de pas suku jenne ta bisa lima ki akalimomo ki akatalu ipatamay wa inga cicam napa to majlu mata ipak ganda manang yang katalu ipa suku manang lima kiri kanan katalu ulu itu si bado cile cicam denah katalu to Pak Mega tu tahu denah katalu to ko cicam mi sapuru ya tulu ni pasiala do cile iya jadi cicam lah aja denah katalu ya tu iya mitu ajewe bisa ipasuku-sukui nasaba angkat tu riwayat rampe maka dana nigi tau mak jenne napasukui kang angkat tau mak jenne dana suku cicam mana mi mak julu mata cicam mi madarito akka cicam mak julu mata katalu ko limana pokokna na sigaru-garu mo de pas suku-suku mana ngi maka de ko riwayat na nigi tau pas suku-suku jenne nah maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigaw pura na pigaw na pacingi manang ipong Allah Ta'ala. Jadi ya tu jenne palaga dosa tu. Iya, palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki dio to meki came jangan mandi telanjang. Jadi makun rayu pasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na minta taiki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun rai. Itu ya dena rone ba namo makun rai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada Nabi tak bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu nata ditampu nah. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang mi. Jin memang nasabak dia bersetubuh. Iya na tu ampai dena wad dito dio mangolok ko ay masolo di makun raya biasa kok kisalo dia to mengalirkan air masolo ka wae mangolok ku wae masolo itu juga bahaya karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh
Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu ka jin ni dia pita. Maka dia tema lajang jaji ni matu ni. Karena itu dari manusia juga. Iya na tu nanca jituru salo. Itu nak kena manci turu salo. Iya matu iya tu. Cuma na pitamnya le na makada makuye. Coba baniru iya ipa aja itu. Iya mega makoko tu. Dia na pahang ita wero. Maitan na tu pa angka biawa, angka mancaji banyak. Tanya turu salo bawa ka biawa aga. Iya kariwaya itu di Halifah Umar itu nacuri le darak na paniping ya le na korupa darak maka iya anakmu manang kademu ala ka maka dia jaga manjang kana aku na ulo kolo ni si senang kay macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifah Umar kemudian Umar itu maruyah langsung tadi maka da jimme matomi ya na mega tau na pakabilin-pili makokohe iya apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange na maka kampas tangi tamo ko tumampanan na maka iya memang itu ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu nah ya na tu ampai nabita na pak guru tu na malak dan apa sangat ketika wanita mandi usahakan pakai kain basahan aja lalu tapak guru rona tanah darai anak-anak gadis itu iya kemudian pura kyo nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba ia ku ibolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori po Allah taala seakan-akan ia roe ibolo ya bolo rango kulwe po Allah taala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dinadingi seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleku po talagarang apa pada ya wae masolo no pole watakaleku. Jadi sambil baca itu. Jadi ibolo ya ro sambil itu liano kagero. Namoje tung kalasatta. Komandarin kalasatta. Tapak itu ya ro. Ya koto dia ya tu tilawi epong talak garang ia lah sayang kari watakaleku pada sia curang ia wai upake dia tilawi mandi itu dengan doa itu jadi tilawi ya roh aja nih gandru bawa mak bala iya dia pada mi bukan itu jadi itu ia nanti di selengi sininna ijamai pak doang manang iya jadi namu ya roh dia ya je tu kanja na wani-wani ki dia sunat toba wani-wani ki ya na mangaribi meki dia areweng dia sunat toba ni setiap na sabasya so je tu dosa maka je tiga dosa ya narut dia sunat tobat mako miro carana de to gaga tu perlakuan khusus na maka de doangi we de to gaga maka de lipa bakatoan na paidong yung kuro maka de yami ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa ang kakuri watakale ku talagarang apong ya lah sih seakan-akan Allah yang menyiram ya luar biasa mandi sunat toba makom itu iya pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajene ni pema ajene suku lo ni asam paja sunat toba pe ko sira sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akan bani wakatai mas sampaja sunat toba dua neraka karena puang Allah taala ku amiru jadi maka gampang dia meki pagan na iya pa dia nama rigaga meki pagan na iya neraka na sampai sunat toba dia nama rigaga namo asiratu rakan na sampai sunat toba dia tu nama rigaga itu pedek mega pedek makanjai aga na pangupuna pangupuna to bicara pangupu ki ko sampai sunat toba angkat tau panrita na kait kang si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna ia ro pangupu situ ngana pak dongan tu jadi ia agak ia ko toba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat tau panrita makada ina ia makanja apa melo ko je tu ku terima itu bakmu melo ko pacing elemu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angkat tau makada ayat kursi apa itu ya kursi nak puang Allah taala mana hana jallo Allahu puang Allah taala la ilaha alenato illa huwa alenato
Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alina to al qayyum wa Allah taala to la ta'khuzu zinatu wala naum alina to gitu ina alina mana hana jallo. Jadi itu ayat kursi ismul azam asanna po Allah taala yang agung. Angka mana meneko tuh ina alina mana metona jallo tuh pada kul Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ina alina mana ha ina tuh nah kada ayat kursi pasti bawa kul Allahu. Itu to padete tapi dek to na ya rumah kada mesti ro dek. Ya kau dia tak apa ayat kursi aja nana iro tak baca itu dia tu namun telah iro cuma makadami nasaba melo ko je tu toba ku pun Allah taala baca ayat kursi kecicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada ni kumu patamma ikorang itu iya apa dega gak tahu apa masam paja cicam mitat to na tambak korange nule patamma itu talu pulo geso kulu Allahu bana mu gan rusu akatallu iya namu baca ni tu pada ni itu istilahnya ini harus pakai jadi ya ku masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatallu iya pangupuna angka tau maka dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah tuh alai capakna suratul Baqarah amanar rasul kemudian napa mubaca kul huwallahu akatallu rakaat kedua angka tau maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun maka tau si kuliah yual kafirun nya baca ko agak sana sampai jasunat toba nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir Pak Yaro ati madarije tu maraja bata-bata. Madariki maka magabawan niya ji pungewe. Weh, nasalah kagi po Allah taala. Madari de na mainga. Magabawan niya ji iya. Itu madari makoro. Itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Birena po Allah taala. Angka tupasan na po Allah taala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu dia nasukuru ki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de na sabara ako na pulay abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga pulay na siya noko na ko de na no betul kan na tuli masumpa papena dina tidak ridho dengan ketentu aku makali po Allah taala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tes salailinoku fal yatlub rabban siwai suruh ni sapapun na sumpah ya aja na naya na sumpah iya. Jadi aja cede-cede nan rima lawas magabawan aja pacar lagi aja tak terima. Iya. Man rima lawe bosi winasoy. Tuli bosi mana? Siapa aja. Di sana dia na bosi nasoy. Pala pa ka. Gitu. Di ka tuli sa mana wat ang kami to makoto. Jadi iya jadi usaha kami nasaba makana ega pa itu pe atas salangi nasaba dia ni terima ketentuan ng Allah Ta'ala seakan-akan dia itu ridho baca kuliah yual kafirun iya jadi itu anu naik tapi ini manibawa roh desa rona kada tau pandri temi ro makada nasaba ia tu surepak dongeng to ya ti ampai madari upau makada ya kona kan na musibah na masara-sara masa dingatimmo pegay baca inna atayna ya ro tala pangupu ale pangupu inna atayna iya ko takut tasat dingeleta mega masalah dia namanya maketa ya siuru si aja selesai pegai mu baca alam nasrah pakuli-kuli mu yero alam nasrah laka sadar qada nan ko isra alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikra tapakuli yero wa rafa'na laka dzikra iya ko meloki ko misalnya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi dia na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab eta baca tadobo lor tare wa ila rabbika fargab supaya macawe ki lori po Allah taala dia naman digagi pakuling itu iya jadi aja tak kali baca lalu mi mataru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakuling ang katelu na baca iya itu fungsinya. Jadi dia itu ya kuya wala padongang. Pada itu ku masampajang au baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku. Iya, aja tak ada warsukni ya ku makadaki warsukni dalle umumi ya mi ku makadaki warsuqni ilauni. Betul ya tu ku nampak barakah ipong Allah taala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang
zikan itu. Tapi aja tak kena warsukni. Itu. Iya itu ya kok biasa nih karena ni warsukni wahdini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau. Aja nalapakan ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu, tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya, kodale ilau to rasukan ni. Iya. Ya tiasa ngedale tepat palimatan re. Ya wana tepat kesehatan, tapi ya tu dale kami nama mariawe waramparang. Jadi ya tu dale kami nama mariawe kulalan nagamai waramparang. Dia naga cauriawe tu dale waramparang. Dia naga yawana. Itu. Ya na tu ampai maka da aja ni salai tepat gara-gara waramparang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe, stol lalu dalek kami nama lemah. Itu, magar kira-kira, oto ya bereng, napa tu malas sepeda, wela dapat itu, makole batu, betul kan nak buru kang yoto na untuk lologa sepeda, iya na tu tahu pada kalebarakannya tu tahu deh, nas sampaja gara-gara sibuk masa padale, pada itu. Iya, apa nana solangi gara-gara hanya mencari rezeki. Padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang peralino. Dia naga gacau. Apa iya kene orang perangi asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele pong Allah Taala. Dia na adele, mas wakala dia na adele. Na dia gaga orang peran atau kesia-sia. Kamu kira? Tahu sogiemi berarti dia na adele pong Allah Taala lo kuatanlah. Dia na adele. Tapi ia orang perangi bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia ya sangnya senangan. Jadi itu orang perangi bukan ketenangan. Bukan. Iya. Jadi apa ya kena orang perangi non ri ketenangan. Dia na tanah tahu kasih-sia. Tapi dia tegere tahu sogi na tenang. Na iya mako ko tahu sogi bega malah saulu. Itu pange. Jadi tania tu itu orang perangi bukan ketenangan. Asana senangan mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia lenga tenangan. Namun mereka orang peran. Angka tu terita maka ya kau wita ya nu deh sakada gaji. Tapi we dia nak kemana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angka tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata dia pagagero. We dia asun nami bali bola nama bok kanali wasilan nama baru nasa. Angka ulah bangkurila angka dukur deh. Dega tanya tenang. Jadi abalalo pun aja tuh. Iya. Jadi aja tak ada orang perang mariawala deh tu orang perang. Jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa orang perang. Aja. Iya. Ya natulan dari beberapa balu maka aku mak balu ki pakanjaki. Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tu lima kana mau pada gagah. Na balu itepak na napasiang ka igol kasih. itu apalagi ramalangi matu Mega tu Pak Balu itu aja tagadai kangi tepak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aje gangkat ni tu kibandingi tepak ya muak bele mu balu ya tepak mu tu masak mu pasiang ka iye betuangan nama balu gol la ko dia nagan nak siliter patimba-timba gabaya aja lalo mu timbangi tepak mu napa mu pasi timba tepak mu ya jalalo ni paci aja tapakan jaki jadi nanya ko dale puang Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka da ia ko angka tau nak gangkuleang ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iya ro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu ya rupa jamai nginalengi di 5 juta nalengi padahal mastina pireke ngi zaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya siangka na batongan na dena si patok zaman na si bawa gajina maka dai narampe kurilalan aja mo maselang natutuk puang Allah Ta'ala lalan nya tu dale masuk na sabari na ganda natutura ko lalat dale supaya dia nasu tanya pula ko tu dale mo na wajah matu tawa kamaja ya tu 5 juta lebih topah ang kami matu dale lihat tama tanya pula ko tu jadi ako kagaga tajama na dia na siyang ka si pato si bata jamay si bana wajarang ite aja mo ta masusah magay ang kamatu na lingi po nga lata lalalalia dene itu nolah tapa si balikan na
Ya ko angka tahu mak jama. Mesti nasi 5 juta wajaran. Nata pemilau di 10 juta. Dia nasyangka na jamai si bawa gaji na meloy na tarima. Maka dai koro lai bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagay masu na denonro. Yan na tu na mega tahu 10 juta gaji na mo anak na dito na mega na napake makamaja. Angka to tahu 400 misa bu gaji na kasih macicil motor mato ing kabati anak na masikola. Kenapa? Ditutupkan. Nah, yan na bahaya. Termasuk pejabat ero. Itu ya ampai madari ka makada. Yan ang kataw makalasilasi matapukong kagaga na jama. Makasolamu ya tu. Magi na mega pasar pista lapisi dia na madeceng. Ito gare. Sampai gare. Ano? Iya tomi mako Yan ang par service AC, par service hulukas, par service televisi sola minala kabala na nasolder dio korone na panapakamaja te masoli. Denule madeceng itu. Denule madeceng. Iya. Nakan na yon na iro lalang makana dena si pato. Iya kene makada anu deje gangka na walau pak dake iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 bana tawaja apa solder na bami je tu na make na sanape mele yelia ngala wah ne dia ala malia televisi sola minala na pasi sele isana iya to mi mako ya to sampai bisa pa ang kanggota aku podang jadi kebiasa podang aku maga-maga jam make wita na silapo je tu televisi na to 5 ko mo ko tu na sai makura-kura baraka je ko stas. Jadi makiro jadi tapakan jaki. Tukang batu di aja na sembarang ko tite makadai na mose ko minawajaran na kasi tawe ya. Mama dai itu kan na to ni. Eta pakiro. Pas sidak kata tona lo ko tawe tu nalo moyangi dale pang Allah Taala. Iya ita gare kon ka guru sekolah pa honor 300 bisa bu gajina 350 gajina siulam. Na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa bajujur na capu tapi magi na sekolah mo anak macicil motor matoy makan nang ka sampai mak bola na 300 itu sabu nang ka pajabat 10 juta gaji na siulang to 5 kon karani padahal komelo ireke magay demeto na ganna iya ro pa honore 300 sabu gaji na ko malasa anak na bodrex minalia kita papaja la pura man re bodrex ta papaja bolokang iya ro 10 juta gaji na tanya obat dokter capu si papat de melo de sonti bajai na sabak na pasu ipo Allah Taala ro gero na bukar ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mo ya tu iko mi mala salai hak na tawe makiro de gaga pabu pasagi Wai bosie lagi kulalan na hadis saya tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik. Si tati. Wai bosie no pole langi denang kanalap di si tati. Pas-pas ukuran na paturu pong Allah Taala. Jadi aja tak kada lebih wae dena lebih. De nau kuru pong Allah Taala wai bosie no lalan na si taung. Tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya. Jadi yana tu ampai makada aja tuli musa sai sarangi musa sai bosie makada magi de pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makada na pasipulu ngukur